thir tu te in zawain chebai vekule tunlai chu Middle East buena aso sang hlea country thewangin Israel le Iran inkar po boruak atang hle ani October nin hi zanlama breaking news country theite kan ngai thla hodon ani voin chomalam khan Lebanon ramlu chiltu Israel Defense Force Commando Yagos Unit Commander Captain Eitan Itzhak Oyster kumsomni panhi au pa chu Hezbollah hotanen inpom chilna athi ti IDF chuan anpuanga Hezbollah tenena anin baidan kim chang ero talan anilova Hezbollah hote chuan melma Zionist hote Lebanon anlu turchu na sa takabain kanlo dang kirani tin anin pomchila anin baina mun hi Maron Al-Ras khuale adai se khuanin ansoi Israel min thupuan annei mailova masiani chinloka Israel Defense Force ta chuan sipai pariat zetin nunna anchan thu an puang zui ane chung Israel Defense Force thi te chu Captain Havel Etigar Captain Hay Ariel Major Nam Bazilai Major Mansur Major Nezei Sergeant Alam Ken Tarfale Sergeant Idobrior te ania Combat Medic Army pakhat pol hiam na taktorin aom niin ansoi Captain te zinga Eitan Itzhak Oyster kumsomni pani mi thita chu athidan soilan anilova ani hi Israel sipaiten Hezbollah baitura Lebanon rama anlu nuwa thimasaber ania Modin Makabian Ruit khuwa ania Hezbollah hote chuan voina inbeina nasatak omin melmate chu Maroun Al-Ras le adai se khuwa ronlu tumin chaklamatangin anlo kala kanlo umletani anti hetila hian Sky News UK chuan Lebanese Armed Force ta chuan Israel ramrin hayatanga kilometer nga la antol kirtoa Hezbollah le Israel te inbeina hian Lebanon sarkar sipaite chu kutlek lovin Israel hi anbei vengai lova Lebanon chimlam Israel ram nena anin rina chu Hezbollah hoten anthunun thin ani ati Israel Defense Force te chuan Lebanon rama 36 Division Golani Brigade 188 Armor Brigade 6 Infantry Brigade te antilud meka Hezbollah ral thuam cherna le tombuk te ti chiat an tumberdon ani heng Israel sipai thami te hi Israel Air Force le 282 Artillery Brigade 10 backupin leilama le boruaka anlo tan pui ani Iran spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei chuan nizana missile jani dona Israel ram anka chiam nuwa Iran mi puita thiata thu soin US le athopui West ram te chu Middle East bialatanga lowin la son chuak turin avava America le West ram te wangin Middle East biala boina nasatak le indona awm phani Middle East bial timonom lo tu te chu US le West ram wang ania in sasenga in chuasan chuan boina reang pathian le thil dang wangin kanin enkol thaye tin Israel an beina konga ngong lo rol velo turin a Putin a hriat tir ani Israeli ambassador to United Kingdom GP Hatofli chuan Sky News palai hena Iran ram chu sol virvelna axis of evil ani Israel ram misaila an ka chiam wangin mi pui thina poitilo ania chu wangin Israel chuan thei paling koin a bailetin nataka a chanlet angayani juda te kumthar ros hasana alo thlendon trepa civilian thina le torna tur poisa lovin anron bayani ati Israel ten Iran baiturin Iran rama sipai antilu tangem ti zona chu achang lova chu thil chu active thilani ti chawin achang ani Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett chuan tun hun hi Iran beina hun thale rem chang ania Iran chakna tharui an nuclear program te chu chutchiat tur ania Iran chu kutlaka baingal turani ati burmai Professor Mohammed Merandi Tehran University athok chuan nizana missile jani dona Israel te beina chu Israel sarkar tan chuan rin lo thil lutuk aniang Israel ten minron beilet vai chuan anchak lo na sa dona kan beilet na chuan antlom na nasatak asiam phangayang in pek hial du khopin kan beilet dona Iran beilet na chuan anin chir chiang khopin anin chir ngoi ngoyang ati voina Iran parliamena MP rolte chuan an Muslim lekha buthiang lim koron chiarin an chiarzo kutphar chokin US le Israel dem na thu soin America thiro se dead to America tin an awrol dol mai ani kumsang kha jakwa samsari pakwa Iran revolutionary atangin Iran le US chu anin melma hlawa wilekel thunpol ang main anin ngai baulo ani US le athopuiram ten UN chakna mangin shemin shrek thin ma se Middle East biala ram chakle sipai lama chak ber zinga tuel thainga awangin le
an lo ro pui to thin em awangin ram chak taka anin siam theya nuclear bomb po nei antumin ma an la vereng ani Hezbollah le Israel sipai te chu nin hi khat kalta tang khan Lebanon ram chunga chimlama zotein saju aveang main an lo in ve to Hezbollah lam thi le liamza thiat ani lova Israel sipai ero chu mi pasari ten an thi pha to ani voina Israel Defense Force te chuan Lebanon chimlama khosom ni pali om te chu an sahim nan lo tlan chiri tura hriat tirin borok monom vele in ina chuan in kir thoidonia ti in hriat tirna Arabic tongin anti chuak le nimin lama khosom thum dona chengte chu Hezbollah omna hnaya omlo turle in thiar filim turin an lo hriat tir to bok ani Lebanon ram chunga Israel sipaitele Hezbollah te in pomchila anin beiton dan vel kim chang hi hriat aharsari hle ani Israeli Foreign Minister Israel Katz chuan ex Twittera United Nations how to paber UN Secretary General Anthony Guterres chu Israel te tran lo tu le ho tu le thlei big nei ania Iran in missile jani dona Israel an baina dem na thu achak chok du lo tin Israel ram leilung ara an phal lo ti aron zia ko maya mi tu po chimum taka Iran in Israel abaina konga dem na thu chak chok du lo tu chu Israel ram leilung ron ra phal ani lo chu khoiram point anti dan phung tur dik tak ani ati mi mai UN Chief Anthony Guterres chuan Middle East buena kal zela le misaila Israel ka chiam thua Iran thilti soilang lovin inka hai ceasefire nei thuai tura adu thu achak chuaka Israel chu achunga anlung oilo hle ani karma sajir tomni khan 79 UN General Assembly New York khopuya naya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan UN zilhawin UN chu in thim tak darkness of house anglek chau nin engtinama anilove aloti khumpiap piap to ani kha Hezbollah le anmani thlop tu Iran le Israel boruak indo mai thaidin muna anom lai hian Gaza Stripa Israel sipai te chuan Hamas anlo beizel boka Gaza Health Ministry chuan October ni sari sangni somni pathum nuwa tangin Palestinian mi singli sangni za chuang thitoin liam singkwa sangruk zaruk somthum panga anom pha to ni ati tholeni zana Iran in missile jani dona Israel ram aron ka chiam tum khan Israel airbase le school pakhat Mossad headquarters bulami chu adeng fu teulhea chu school compound gadera khwa chuan missile chutla in lever koduk Putsur asiam pha ani Israel le Iran inkar boruak so san meka wangin le Middle East boruak chu indona nasatak chu hlauma auma wangin market expert chuan tuial theiman asang dora Brent crude oil barrel khat chu US dollar somsari panga akai chawa oil manza pathumin atau chau mekani anti US chuan Hezbollah le Israel te chu inka hai nei turin le Hamas sotenen po inbiak na naya inrem na siam turin angen renglai ania Iran in Israel ram chu missile za somriat chuanga aron ka chiam hnuwa US chuan atongkam chak chu atidang lam chau hlea US President Joe Biden chuan US le Israel sipaite chu fakin thilti sual neilo turani US chuan thei topin thei batopin Israel thilti chu athlop latani ati President Biden chuan US le Israel Defense Force ten boruaka missile anlo kap chenwal man chu afak lea mase Israel ten Iran nuclear program chi chhevek tura anbai ero tha atiloni US Secretary of State Anthony Blinken point Iran thilti dan chu engti kongsong point pom thei chi anilul love ati miabok NBC News chuan voina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Tel Aviv ko puibul Kiria muna Israeli military headquarters atloa military hotu temuin tunlai thil omdan asoi puya engthu tenge asoi ero hriat anilo Prime Minister Netanyahu chuan Iranin anthil ti man anmudona nataka chanle narap thlak tak pek anniang tin Iran hi nizana alo voto anikha September ni somni parukatonga ni kuwa chung khan Viterbi Family Center for Public Opinion and Policy Research Israel Democracy Institute chuan Judami zarukle Israeli Arab mi za somnga tangin an ngaidan ala chuta chuan Judami za som kwazet te chuan Israel sarkar thilti an thloblain Israeli Arabs za som li pasari te chuan an thloblova Judale Arab za som sri te roin Israel Defense Force thilti chu mi puiten thlop se tha antia Israeli Arabs za som thum pasari te chuan thlop atul kherlo anti thung Israelin Lebanon ram an bomle an lu nuwa UN chuan Syria rama ral tan refugee
น่วยขัดสิ่งที่สังเรียดอนมตัวจุงจิงอาจาสมสริจูซีเรียนอันนี้อติเฮสบอลาทุพงตูโมฮัมเหม็ดอาฟิฟชวนอิสราเอลเต็นเลบานอนอันรอนลุดจูอันติฟูเลวเลอาอันตันเลวนันนัสตักอันนี้โอได้เสมุนากันสิไปเตเนนอันนี้ควยหน่วยเลอันนี้อติGaza Health Ministry chuan voina Gaza Strip Israeli Defense Force te wangin Palestinian mi somnga pakhathin liam somriat pani anom ati IDF te hian Khan Yunis khobula refugee camps a Hamas firfiak te anom ni in hatalang tin Tel Aviv khopuya mi pani silai keng te chuan Israeli pasari thadin mi som pani an kapliama mi pakwa te chu an liam ana hlea hospitala anen kolmek ani tual thatu ni ngai mi pani te chu police ten kaplum vein chung ral thom chelek tu te chu Palestinian Mujahideen movement anti Islamic jihad polten anti thu an puang to ani Beirut chimlama Hezbollah tamna huna building train khat dal thom da thatna le che khol na ni ngai te chu air strike mangin an labom chunjom zel ani Danny Danon, Israeli ambassador to UN chuan UN Security Council meeting a Israel 10 Iran an thungrulhna an chanle na tur chu ana in Arab thlak le don ani chu tianga beina chu Iran mi puite beina nilovin mi fir fiak sarkar beina ani yang ti ashil voina UN Security Council meeting a UN Chief Anthony Guterres chuan Israel social na le demna natak ato wange Iran in Israel ram missile jani dona abeina chu adem thu asoi chuak ani City lalrinoma Pusiti lalrinoma hi credit pack kandua lokna le hamthanna neimi alavin kan beng aron tiwar thina pathian namthan Israel te chanchin mizoten kan ngai ven ema kan mizo puitam tak anchuk boka ngai tua ana tu beng war thlak tak tak min lui thina achunga kan lom tak zet ani then khatin Pusiti lalrinoma hi aphalna in la thinem ti te aom thina Pusiti lalrinoma hi ramlen namwai ve tak ania number te po kanin naya chanchin kanin thil thin hetiang azia chuan miron thon wat thina kaini lam hian kan lo chher man lok lo thina kan thei angarangin kanon da chuak ani e clear tu zong zong te hun man nuam vekule